Wei urang ba ulami sakman bantre ya kakam di sana. Da kejing perkat ba untre hino ya kikam kibar jela ki jutre ha kari kejongi. Bat uni urang ba uloong banan lor kiwi kikam kiba ujutre nrei ula simru ya kini kakam di sana. Kum kakam ke barat ba kabala ban pendap ya ke yeng kesem. Bat uloong susuru bada kejing di sana. Ayo kam tam ban ya kabai belas ngi. Ula kenturu ya kikun samla bakin pek ya kikam hala kejong kari. Namar cibun kikam kibadon kam ban trei dalade om ban sania haki weipat na kaliang jonga ngakwa ban airu kejing yaro sa ni urang ba ubadon kum kani kejing perkan ka ba ajing mudru ialah ki parado parasnam. Kenapa? Harap na sa tahu. Harap para mengingok ini. Ya, banyak baca kinoi. Mereka pulang dari sejauh Anong apa? Cuma manusia. Nah, ya biar itu ya wah. Nah, sama lagi. Mau berapa? Mau keluar blok. Ya, mau mulai kan. Yang lain no belat kan. Kita try kau. Ada kan minyak fresh mau. Fresh kau. Kita yang 10 dan kuat dia. Lên mà, lên bọc nó đi không? Ở đây Nicholas Lau, senang dengan ada nalar ikut. Ngasih ni luar ikut ngang lalu ikut samut ikut. Ngapan tur dekam, ngantristom. Kembang belas kue, belah kenong, belah jam ini mau kenong ka. Antara kita untuk misteri ngayak ulas pak. Mereka ini kadang kamlak ni. Raspa, daspa. Kadang mesti isi kan. Macam kiri kan amal kan kadai kebentah, jongi, simet. Kemudian berkorbar mana-mana. Kerjongi, datang ke buram akor jongi. Nyat keburam akor. Customer milak bantiet, customer dia ke buram akor. Kum ki parado prasnam ikun samlan ki parajat parado prasnam to ini tren kene melayu akam ni kedang bun undai tang kene kam tangi kasih ini kedang bun mbe yo klajat mbe tang dekat tien kecing senam samlar apa tren dekat kam unsa pet la dai dekat kam ni has puslong kedang bun ba. Di kum kene trong ni kadang day barit.
one neck kan one bakam di alumeri puskan Uni orang ba ulah kenturu ya ki kun samla bakin sim ya kini kikam baki long ki bala ban pendap ya ke yeng kesem.